To nu mi no sedo mo gbesin agbasa. Nu wa mi tan enegodi. Yan ena yoro mi do ma o le ajavun. Do bi be mesi we mata nu konton kika meton kwaton kun no po go me on. Ma o do mini dagbeto di mini sunu don do apajire mi to me. Bon e pache nu o kanlie no to me le do e kun gbanji le. Egbe onu e jina kendo mi de yo e no yoro do. Mini dagbeto di mini sunu don do apajire mi to me. Ne ma o kada gbeto do apajire to me yo tewe ene o ka do do we. Ma o da gbeto do apajire to me yo ena bo kondo pode do ma o po gbeto po tentin. Bo gbeto gen o eno do ko ka ma o. Bo nu mo nkoton ma o blo yo nu gege we de me. Yin we do jire ma wo nu we do ye me yo. Eso gege to gbeto me. Mi gbabo mi ni pon de nu o ti gbe. We ne gbeto ma wo me ko so inte. Bo echi bo ti odo mo ma ro tin se we yo. Ma wo e wa gbogbo funfun ton de me. Gbogbo funfun ne gbodo gbeto me yo. E me we nu because sombo bi gbeto me. Bo tai ka sombo bi gbeto me o. Mi na mo no je gbeto kuzu di dabo je tin se ji. Bodo po inu gbe. Bo inu gbe lo yo. Ara mo no jire na gbeto bo gbeto do jolo. Gbeto do jolo bo. Jole na blo nu dagbe jole na blo nu yanya. Mo do po na bo gbeto do nuyen. Gbeto do nuyen. Lobo le vodo jolo koko nino. Bo jole yo nu jole we na no wa. Nu no mo bo ma u le vo go nu de nu gbeto e wa ndo jire ene ache. Ba che ne yo ache ne onzon bo kanlie do. We glofi nu e ma u ko da kwe cho bo da me gbeto yo ina pa che nu yi. Nu e do taji bo mi na gba je me egbe yo nu ne. Mi bo pon do da gbeto do apajire ma u ton me yo. Yin we do je gbeto de suo edukan. Gbeto de suo e pache de. Pache ne o wezon bo ma wo do jire do tuton lobo sodo aiku gbanji fi. Bo nu e do ko glofi le bi yo. Yan fo sodo teto ma u ton. Yin ma u nu e do ko glofi le. Bo nu do ko glofi le yo. Ma u na ache do nu le bi kuiji. Bo ma u na ache do nu mo nkan ton le ji yo. Do gbode me. Bo kan na yi bona wa. Mi ro ko do ko nu egbeto ma ko wa no so ndo aiwu. Bo do mo bo la bodo nuwe zinzin. Bu le bodo gbeji. Me me do ma u nu kan me ye wezon lo. Bo ma wo pe ko do ko do we. Bo mi amono je do nu kan me yo ko nde. Nino me ne abusan siton yo. Ese ma o gbe yo je khesidiji. Wenwe e ga do no me ne o yo. Ma o pepo no do ko. Bo ma o pepo mo do ko wa o. Mi pon padanu gbegbe ma o sin pe wa do yiye. Do nu wa so into gudo yo. E mo yo e je khesidiji. Bo mo enu ko de da yo. Ma wo pepo ma do ko ne. Todo mi tole mi na tun do jire. E dagbeto do apajire ma o ton me. Bona che gbeto. Bo gbeto ena no so de do de me. Gbeto ena no pache. Bache pipa ene o ma o vlon kana. Be ndo jire nu didaro po jiwe a. Nu e ko dala e bi kwi. Chobo adaye yo e do ache pipa do eji. Todo mi to emi. Mi na tun do jire. Nu mi aro khasidi nu kanli we egbe. Mi amo khede bro o khasidi na we o. Nu waso into gudu anu mo nkoton e wa tin. E mo da mi no ma o san pajire me ko pe. Bo mi de le o.
de mba o kpache e da gadon cho da che pa we se do do fie bele va kpache nu e da gadon e bi bele va kpache nu e do ai kuma glole yo e na che mi de le do nu e da kuma je fie bi ku eji bo e khade we ando nu ba mi ande khasia e ka yin do je kan le de mi amo ma ro wosun ji ya bo nu mo nkan ton wa jije we o apajira e me da mi do e o nínú ẹ̀mẹ̀ mìíràn náà bọ́nà àdùkù iná kankan dóyè ọ mìíràn kó sì nà ọmọ ọwẹ́ zán bọ̀ nùmọ̀ kọ́tọ́ wa jíjẹ ẹ mọ̀ nùsúdàkọ̀ ẹ̀mí tẹ̀lé yìí lòfi máwọ̀ ẹ̀mí inú nùwé kó ní tìdárò pé glọ́fílẹ̀ ibì kúí yanẹ ẹgbàdánù xẹsí nọ nùwé nẹ́ẹ̀dọ́ kínkẹ́kínkẹ́ pọ̀ hàn tódòmítọ́ sèdómọ̀ gbẹ̀tàn yìí mi ẹgbẹ̀tàn ẹsẹ̀ náà kú mọ́ hàn. Ni izande